Aku nakaliang kapten Kampuchea FC Club. Ngu fra bangi la poi bisa ni final ko penyak dah ka amai SCO hamo mikiet. Pat nasdang ni le ba penginya poi sakani setiap saka final mo. Banyak kendu persak ki beldas. Tiang anget baru nasdang le ba abat mentah kasing ni le ba hi penjob yang final football club ko penyak hamo mikiet. Entah bersyukur. Kau nang siapa yang aku day nang buat itu jadi jumlah belayu bala pelak yang ni kumni mengilong ada entah day lang baga jung don kat ke jung play try kendat bala jerang te kumu kapten ka tim ngai ko day ya ka tim jungi ka bala poi sa kathong nadu kisi baning kong bunyo menyelek kai bahata adu kan ka final ka bamenta ngai ko play kum juru ya ka opponent tim Kampuchea ka banyo banyak kon persiapan ni te kawai na ka kum atli pro ki tim ngirung ikwa ya kajing job kita ki kwa ki job tengin ya kon ban nyele ya kata kapengin yo ya kata kajing job tang kita ki ketien aku play baru ki ba mapika ki bawan pika lang ada pon basaki yang hilang baru tang kita aku play shop Ka Momithiet Youth Social and Cultural Organization MYSCO ka penkut no ya ka second Sora Anshela Constituency MDC Comp 9 esai no au football tournament arja arpusau ha ka arpo tarik uyayong arja arpusau ha ka jiakun final hapdeng ka Boulder United Persia ya ka Butcher Football Club. Kumban chipen ken mau baya ka ni ka tournament lasdang ha ka arpo tarik uleber arja arpusau bat kiladon hadu sapu art ligi teams ki lawan ban shimenta na ki than shila bat sora. Ka jing temu ke bakongsan bat ka jing anut jong ki nelam jong ka MYSCO ban pelong ya ka ni ka tournament kalong hi ban kentiu ki samla ha ka than ha ki jela kai football kham tamru bakin kiar na ki jingmlien bat ki jingdi ki basniu ki ba pentrony ya ka met ka phat bat ki bakta ru ya ka koi ka khia bat kerpang ru ban wanra ya ka mensim ya i ya teli ha ka than shela bat sora hi baro kawai ha ka ni ka sngi iba tita starwal khan MDC jong ka sora ilawan ban sakhilang ya ka ni ka final football kum kadang ka jing ai mensim ya ka MYSCO kapapelong ya kani ka tournament ba kumjuru ya baro arli ki teams ki belapoi sya ka final bat ibla longru ha ka ju ka por kumukongsan ha kani ka sngi bat layadan lang presiden jong ka sora sport association ba Maxwell Ivan Baseo moj ibalong kumusumbut kongsan bat rengkat football secretary ka sora sport association ba sneng lang wankar bat rengkat iba Shalen Raji kumjuru usirdar ka shnong maumi thiet kinolam bagi dikhot ka MYSCO bat ki pai ba rui football ka than ki blatu syagani ka final football bat kala du ha kani ka final kanyo bankhong ya ka song bisa ka balong saupu hajar tengka rengkat bat ka bawan baar ka yo bankhong ya ka song bisa ka balong arpu hajar tengka rengkat bat ka trofi
Bat ha baslang ke jingila kai ngi iba baro artli ki teams ki lela kai bha. Bat ki players kelasai ya ki sap ila kai ki jongki bat ha ka kelas step usamla Emerson Nongrut. Ubah phong ha ka jersey nomor kharsau ulio ban penki ya ka jar sya ka kul jong ka butcha. Bat ka pelong bah ka kelas step ka Builder United Kelayo ban thep sikul landuot persya ya ka butcha. Sakot mengan to. Very good. That's it. Bat Marias dang ka kelamit usamla damut skam thaba ulathep ya ka kul ka bastet tam da ka ba ushoot direct na center jong kamadan kalarung bai shakul ha ka ba goalkeeper jong ka butcha uklamla ban kerda ya ka ni ka bol ha ka ba kani ka bol kalarung bai direct shakul.
Nakaliang Kamboja FC kalayo ia ka kabuksiar ban shoot penalti Henry da ka jingtriam u goalkeeper jong ka Boulder United usamla Jefferson Thaba ulayo ban kerda ia ka kul ban nakaliang Kamboja FC kelapan bijai ia ka sikul da ka balai Sharun. Nomor 3 langsung tayo. Waduh, mesin player yang usul berlebih. Yang
Ipela sihat dilakukan bahan di media yang ini. Ini yang besar. Kita lagi. Referee takut ada silakan tapi tahun Liaput atau ha tapi gol di Sorong bagian jam ini. Jemput atau Nokawe Najmi. Dia juga lepas. MYSEO kepala Peringkat yang ada kompenia oh dan belum malah ternyata di dunia mereka balak mereka bang antara yang jadi pada football final wanita resmi gol jangka dan yo macam yo pas akmat memberi semangat gol gol langsung tu nak gol set kamsyu Amdan Jimahi nomor belakang aku Pasian maka usia dari Aset kai Pesan Samino lalu perubahan. Pesan dulu dari Kaibang. Pesan. Bila kaya kalau mengut atau yuk. Yes, jangka muncul dari yuk. Kalau muncul akan buat akan melakukan. Ini adalah yang berhasil, berhasil sudah yang berhasil, pada momen video yang Bucok, Beldar, mensupport minta jaga, final minta. Oh, nomor 1. Mau mikir. Gol jangka puncak berada pada yuk pandai ke gol.
Jongka. Pemerintah. Saya jongka bocor lah. Ya, dan ya. Silakan kembali di grup ini yang kali. Selamat ketemu ke badan. Atau itu kalau gambar apa? Boleh. Kita nomor juga bucau lah lihat hal pasal perlu pembuatan jauh lah yuk. Mungkin jauh kan sudah pasti nggak usah perlu ini. Dia nomor lain. Oh, kita kali kedua. Jadi kita nomor lain baru semat, bat, tak, yuk tu jompa. Kerja ini jadi yuk penting. Kejilakai final kejilakai lagi penat. Pada kabuca kayu bersama aku hadu bentang pria dia. Dia kai bahan ini yang besar dia kai. Mana ni layu mana? Bat Hashua Bankut Kapor Yelakai Udamut Kem Taba Ulayo Ban Penki Sai Sin Biang Yakaja Lengba Kakul ke Jongu Bat Lapela Sendan Ba ka Boulder United Kantam Laiko Lanut Persia Ya ka Butcher FC Keladu hakani ka tournament Kalet Sya ka Boulder United Bat hakani ka sngi layo ban samru yaki kusnam syaki bajob bat barem ha ka final da kongsan bat kumjuru sumbot kongsan bat katukat ni ke belasya khot sobha syakani ka final Chief Kas agak kasih kumjuru balong jauh MDC jong kadi kasora konstitusi kejongi kumjuru dia iba IM Basabot guest of honor balong group presiden juga sah kumjuru dia iba challenge Raji balong gai nak kira orang ba ju Krishan yang di Jilekai kum kini Jilekai hak di ketai jungi kumjuru iba sedeng balong sekretari juga di football Asian hari ha sora kumjuru ikiwai pati orang ba di kenapa kepor kadum sim dalam kepat itu kita bas hendak ka di kejikret kini ya wan badian lo hanya kemat kenapa dia bersam dengan price seki di negong saya cepat ngai kuplay ya pi way berpeluang ya ketika final football hak ketika ski berjob dengan kepor minum pun slam ngak kepat no hi ya i way ni kuasa kot subha disebut kongsan jogi iba IM Basewaj bana bin ai no sekitin artin hak kepor ngasokan ai kublai ya i sekian jogi iba titas bukan pada i Jopor di MDC dan tai soda jongga sedang mamitir iba syaran naji ide iba ju sponsor ya ka Sora Sport Association bideru dan baru iba ju sim team keleng bojai lam lu pria kumjuru iba football secretary jongga Sora Sport Association berkam kami pikin yang berkam jongga MSYC bo dan aku baru iki tim seberat league boleh poin final ke Builders United berkam Butcher 11 di ngai kuplai nakaliang jumpi ladon kibaram kimdai bandu jengkerman di ngai skam ba kau sini pizza yo ka jingjob di nanti pakai dengan pucon ka dengan tim
Kalau dia kai bahahi ngapai man gizi dia kai. Berkamtam yang kebedas dari tegi pria lah tegi barang insai. Di kong ngai kublai i marit peran bapenya yang ni ke program agni ke janmit ngai kublai i sodar jo kesnong kinongkit kam baro kinongkit kam jong ke Momitit Youth Social or Cultural Organization i bana perlok belum Presiden jong Kasora Sport Association i Football Secretary i Ba Shalen Bida nakat akan digapur badia pibaro ki pajba nong pekai ki belawan saki akan diga final football kabala pelong akan diga seng ba kaptam ya pi atli ki tim ki ba lapoi sa ke final te nakaliang ke jongaru nga ai kublai ya ka seng samla ka balala ban pelong ya kan diga tournament ka bayat be ya nanti ban ngangit baro ki pajba kilaya sultanat yang ke final na baga jigila kai kalau ngopi tenat ke baik khat ha ando ya ke jigila kai ke dan ke bajok ke dan ke beram dengan kermen bagi niki players yang baru arteli tim kenang le kai ba haki weipat ki tournament le si ki bangin sa pelong na kapor sa kapor na ka benta ban kentil ki samla ki jungi ki badan sap ha ni ke kam football te na kaliang ke jonga ko mga junior kat ba ni ka Seng samla nakapor sekapor nginang ya dan rekat nginang ya trailang nakabentaban kenpiu ya ka kam ya leka joki samla ki jongi jongani kathan te ngaro amdan sibun ban kren yuri nga sukit bok yang lang ya baro ki bedan ngani kapor ya pi ki pajba ki long kebe ki samla ki hap ki beret ki balawan ban persingan ban persit ya kani ka final menta kasengi ban isoro ban aingo yo blay Mulai ini kemarin ke Tenat, ke Bersyai, ke Bersyai Sengi, hak ke Bangyala, ban pelong yang ini final mentara Sengi. Tentang ini kentir, ngai kublai pi baro, kublai sebut. Ki khusna makham kerpang hakani ka final tournament. Best goalkeeper kalik show samla Jefferson Thaba na ka Wilder United ublai la kai ba hakani ka tournament bakunjuru best player kalik sha urangi la kai na ka Busha FC samla Lamjing Shai Kharchieng bat top scorer sha urangi la kai na ka Wilder United samla Damut Thaba. Top scorer. Rakyat Pak Selen Raji Subhaban Sam yakni ki medal ya cash prize Pak Arfoja. Bocor pada ka pecah lajak. Ha kadi keti kerbet kam bahak ko kapor. Ka bocor kan sa ra ya ka jingjap. Ada ipin entar biar hang yak song mau mitit. Bak insan berbeda kadang docu kecil lekai kadang itu dak susu. Saya kira raba berkira temen kan sadon ni sebenarnya leba kot kubur leba tipun ki WhatsApp at kumta teter sanang petre veteran subak petre lupa sau post dem sedeng gensa dangrai daka seng samla bat kesnong ni sebenarnya lada iolat ngin penile ya ka veteran dah thap ti na beta bocor ikut step hakoi por tin sayo jingjap na kadang bocor dah thap ti bro dah dah thap ti na beta builders Soba kapten bat ki player ki bayra kadi jingjap sobhai kuat pada pet ban ai kadi ka trophy bat kubju ya kadi ka bisa ka ba sau pho hajar tingka dalap player kapten kaptam kedai ya ka slogan ada sikit ka ba idon kadi port Donang Takti, yang kita ke Builders United,
Mulai lek kai ba ko yo jing job. Like cool. Kadot. Cho Subha, Captain Subha. Cho cái thấp đi quan tâm. Kaya kita yaki nong penyanyi cuma kata nanya saya lalu ke pasang lalu ke final ke ba mentasi baru ngai play kinong pikai kita dalam pro ke lumbung ke bangi nak kaya pedang kabat sa United Baldas United hebab 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 Bencar United hebab hebab. Thank you. Ah, boleh sibuk. Dong yang lama tak MSO sesiti dok. Ya, boleh kalau. Api haduk kat Kadahian, haduk bau. Chief Cash udah IT dok. Hadian berdap bansam yaki kusnam syabaro art ligi teams layo pat ban penhiar yak lama jong ke MYSCO da kongsan ba Titos Tarwel Khan ba IT House Ketri ke MYSCO ba Syambok do Ling.